ngase yu phong ki batuan tungan bu Manipuri si phong singdigi maroi bi pausing myamna thamjagi ahan bada huyelan pawdi khongasarga Election Commission of India na lakholak pathaba registered unrecognized political party marfugataruk laukthokre atopa party saniga yangkai go humdoina inactive oire haina laukthokre lebas gi parliament amasum legislative assembly sing lingna bagi dabang pangthokliba mikhal singgi yangnen saru oiriba political party punamapu padam lakliba Election Commission of India ECI na laukhalakpa akan wathaba mad leba sigi tuan state singda leiba registered unrecognized political party RUPP marfugataruk hariba political party singi category RUPP single list gi laukthokhibadanatana asigumba atopa political party saniga yankai gumdoibuna inactive oiraba RUPP singni haina laukthokre leba sigi RUPP singi manungni category sigi political party single list gi laukhthoklaba marfugataruk amasum inactive RUPP singni haiduna laukhthoklaba saniga yankai gumdoi puna party Sahumga kuntraga mapanasi hapsilaba matungna satliba sayesigi me thadagina ngasi phawbagi manungda ECI piba guidelines singi matungina tawphom thokpa thabak sing pangthorok thabagi dama inactive oiraba registered unrecognized political party RUPP singni hana lauthoklaba apuno political party sangaga kuntraga teresure Pausigi matungin Election Commission of India Representation of the People's Act Section 29A gi makhada lebasid laidiba political party punamagna kariguma makoi party edugi maming party edugi head office ki mapam hongdo hongjin tawraklaba natragana office bearer sing hongbu loinana address na singbada ahongba laireklagadi panthadana ahongba sing adugi matangda ECI da official oiba ayibsi role pidunu khangadabani haidi adubu representation of people's act section 29A na piriba provision sing asigi matungina pangtokpham thok thabak sing asi pangthoroktabagi dama chief election commissioner Rajiv Kumar Lusing liba leba asigi election commissioner RUPP marfugatargo leba asigi registered unrecognized political parties in oibigi list ki laukthokle amasum asiguma makhal ki atopa political parties aniga yankai gumdoibuna inactive RUPP singni haiduna laukthokpani haidi Paushina makhatana haibada leba asigi RUPP singi list ki laukthokaba political party marfugatar asigi makedigi representation of people's act section 29A na piriba provision singi matungina election commission na matamatamgi matungina pirakadaba information sing pirakidabane masigi matana mari lainaribi state sing amasum union territory singi chief electoral officer sing na hairiba RUPP marfugatar asi laidibra haibigi matangda physical verification masatharaba matungda laurakpa phirepki matungina makhoibu RUPP singi list gi lauthopani aduga portal authority ki makediga sigumba RUPP sing asigi register tawraba address sing da thaba ayibsi role noticing makhoina laukshindre haiba report su yauri hari Atopa paw manamo rape case ni haiba sims ki thagdok senaba Miyoi police na fadre haidru governor da wakatre Mamang thagi taraga marita porompad Saina Institute of Medical Science sims da tamlibi nupi mahiru mabo institute asigi ozani na mayumdagi kaukthoktu na pukraba matungda institute asigi founder ni haiba yumnam Surjit Kumar sai ni fugamanga apokpi ingba mangang porompad khwai Khongkham lekhai gi Miyoi mana ikai khumnaba mangan biki haiba thagdoki matangda Imphal West Women Police Station regular FIR case sama register tawduna lokai krabus hauju fawda case asida senaba accused phabidre haiduna thawdo shiki mayukta CM ki joint action committee against rape and sexual harassment sims kawa lamdaibung Imphal convener L Rosni ngasi governor Laganation amasum chief minister da ayib sirol amamam pishin khre hari Serol singatu da case asigi ko accused ni haiduna maming palliba singna institute asigi ozani haiba bamon kampudagi Sonia Yambem apokpo wai khula Laishram Kunjarani apokpo L ibopisak top khona makhong amasum institute asigi nursing teacher ni haiba mayang Imphal hangun makha lekai digi SK wajit cha se kuntraga mare apokpo SK Kiramudi ni haidi JSG Makedi governor masum chief minister pishin kiba sirol animakta case asigi accusing the pikiba
एंटिसिपेटरी बेलसिंग कैंसल तौबीनबा DGP की मैकेदी कोर्ट हाइजनब डायरेक्शन पीबीयू अमसुम चेनरिबा मियोइसिंग पुलिस कस्टडी थमदुना इन्वेस्टिगेशन की थबक सतहनबियो हाकि लोइनना थाउदोसिगी विक्टिम ओइरिबि नुपि मसा सि यावना माकी इमुंग मनुंगी मियोइसिंगबु अथुबु मतमना प्रोटेक्शन पीबीयू हाइन सुक फोंदोके हारि लोइनना JAC की कन्वीनरना सेरोल अनि आसिपिशन खिपगा लोइनना थादोप वरोल अमदा हौजिक लेबाक वाथोक ओइरिबा सिम्स की रेप केस की मतांगना करिगुम्बा विक्टिम अमदी मखोगी फैमिली दा फतनुंग दा थोलबदी मादुगी थौदांग मणिपुर लेंगाक सिम्स थौदो अदुबु थओन खिबा मियोइसिंग माहिरोइबु इकाय खुनबा मंगलिबा ओजा अमदी सोशल मीडिया अचुमचुमदा करिनो खंगदना ngang saklibisin amasum sims ki founder MD Sujit Kumar gi machum sariba punamangna pugadabane hari JAC na lebak mayamna thamlakni buwa phamashina thaudo si kumja inglisingani kundagi Sujit Kumar na mahiru nupi masa sibu manganana bo honabada ma ki luna tinazabi mamanabi kya institute asigi oza oiribi kya mahiru kya gi parents guardians khara khulaiyone sisnai mahiru asigi matamatam gi movement kya magi खुचाबी मैम इनसिंदुना अरोनबा मदी अफोंग फोटो क्या नमदुना थमी सुरजित कुमार माहिरोई नुपी मसा मतम लेबखिबिक्ता माकी मनाक्ता लेहननाबा होनदुना त लाखिबनी एदुगा इंस्टिट्यूट लैदिबा पुनमक्ता मरी लैनै हाइना सांदोकलगा मियाम नक्सिननाबो ओहनबनी हाइरि माकी फतलौक्सिंग खंगलबा माहिरोइसिना सुnya याद्रबद सुरजित कुमार फारगा मंगनमनतना पंबै लैति खंगमदगी थाउदोसि मागी खुचाब ओजा अहुंगी मतिंग लोइनना पांगथुकिबनी हाइरि Sire sina hai JAC nang asigi Leingak aduga lebak miyamda hangninglibu wapumdi nupi oibi amabu hidak pizaraga namduna faraga puduna sims ki founder na ikai kumnaba mangananaba sinba sidagi hena sawa crime ama lairibra hangli nongalaga lupa songa sakpi bandalama amaga loinana iPhone ahanba ma piraklaga nangna tawningba thawro o haina thadorakpa sibu lamdam sigi nupi kunaibu usit thawoidaba thawok nattabra hangli aduga social media da victim gi awaba thokiba thawdo sigi matangna kari su khangdaba chinna mapali haiduna ngang sakliba punam ki mathakta cyber crime de action lakhona ba thabak lakholagani makoi punamak thawdo sigi asum evidence sing mangana na bohona bada sokat pe miye singni rape case si kadai digi haura i aduga karamna thon khi haiba makoina loina khanglamani case asigi main accused makoina lande yaudi hairabadi lebak mayam amadi JAC da athubu matamgi manungda sengdokpana aphaba oigani hari amaromda sims institute na victim oirabi makoigi mahiruigi matangna kadi phirep laurabagi haina so hanglakpaga loinana domina laisin bana woroisin oibadi lebak mayam yarakloi aduna JAC na su yaroi institute tamliba mahiroy sing aduga makoigi parents guardians sing marakta kaidaungaida lepkhiti adubo sims na rape case asidi institute ki founder managing director aduna maki mahiroy amabu mangalle haiduna singna bo oibana institute su sen yaroi thaudo asi institute gi haurakpa thaudo ni haidi hensu pausna fondorakli atopa paw manamu Manipur Leingak ani Leihananaba honarakpa yaroi singnaраклабadi laman khumnaba sem sagani Nipko gi kunganitoi subama pokumon thoram pangtokre Manipur gi miyam gi lup ama oidiba National Identity Protection Council Nipko gi kunganitoi subama pokumon gi thoram apunbagi tantha Rhythms of Unity haiba theme gi makhada Danamanjur University campus ta leiba khontokhanbi sanglena pangtokre thoram ga mari leinana lup asigi president oina premjina phongdokibda aikhoi masel gi marakta awanungai tengbang naduna hingmina khonafam thui Masina taduna aikhoi masel gi pian babu phongdok nadana mitopta wayen binaba wakat pham thokte maramaduna Manipur khunda minariba furupuna mapu apunmagi apamada kaigadaba ethnic line da administrative division thambana tragana purakpa yaroi Leingakta sang tagadaba khalkai gadaba thoram thoksalamata India Leingakna siloidabani adubo karigumbu wapha masibu singnaraglabadi laman khumnaba sem sagana ki mana makhatana hai lamdam sigi Leingak Laisem loan gi liklamda aikhoi masel lingjel manadringai Manipuri miyam gi marakta khaibung danaduna nakpak amagum lainaringai gi maraksida mitop miansa kyana Manipur Leingak pashin kiba wayel thauda gi thapaksu mitop gi khutta takhibadagi Manipur gi ngamkhai amadi apun gi saktam da phone singnabagi mami ngasidi hena mayek sengba helakri Nipko na Manipur gi singamadi tamgi manung hanjin mamapam kyara satuna furupun mapu nungsi sanana leminana bohonaba tangdu laitaba punchirul ama purakna bohona duna lakli
ngasi phawbla nungsi changna hingminari furuk masel gi marakta India lengang na singkup tana thugaina ba kana hona ri amadi apun migi saktam sauna singna ba leptri furuk masel gi marakta khaibung ta hanana ba silli ba khoi punama ki yekna ba kanano marup na kanano haibadu thidoktun apun ba Manipur ma gi tunglam chat lepminana yatminana ba mathau tare haiki loinana integrity peace amasum unity gi miyang makhara ngasi phawbla lupasina hanba leitana punna hingminaba punna sakatminaba haibu wakhalonda sangsinduna Manipur gi apun ba saktam sakatminaduna manaba khunaya ma purakna ba honaduna lakli matung tarak purejo khona higani eduga lamdamasig yel homi kayana furu kanglup ki wakal thadoktuna tungi liklama punna yatminaduna yeknaba punna thinamina saiki ngasigi mapo kumon thoramadura Indigenous Identity Protection Council Emung gi president Rengansan Thanga Siru Nepko gi hanagi president M Medun Mari Homi Research Guilds Manipur gi chairman Robin Sangla Zirangnong Unions Assam Manipur mas Nagaland gi vice president Athai Kamai Thangal Unions Manipur gi art and culture gi convener Sailas amasum GP Women's College ke Professor Abdul Hakim Shah Madi Kharam Students Unions Manipur ki Hani ki President Abraham Saisal na President members wani saruk yaki hari atopa pawa namo DM University campus tagi MSU headquarter athubuda eviction tawiyu DM University campus tagi MSU headquarter athubuda eviction tawiyu haina DM University Students Association DMUSA ki President L Rohan mitai na thadorakpa sirol amana phungdorakli sirol sinhai DM University ki campus menung MSU gi headquarter illegals encroach tawduna laisinbana maram oiraga university sigi mahiroi singi academic environment akai ba kya pire MSU gi manung gi obi irang kayama ngihak leitana thokpana maram oiraga mailoi sing sigi academic environments asida asokba singnabam oirakli MSU gi headquarter da police thamjinduna section 144 of CRPC salai ribasi MSU gi campus ni haina lowi haroi masi DM University gi campus ni siolosina makhatan hai University amagi campus ta section 144 of CRPC salai basi puari da tana thopa thawdo mani puna masi gi thawdang mairu lubasi gi office illegally encroach tawduna DM University campus asida laisin manani asiguma phiba masida matawkramna mahi masin tamba laknagadori bano haibasi University sigi mairoi khudingmakta yamna sabu hanga moirakle hiramasiga mari lainana panbaya madudi haukibu kumja English ngani kunga mathu ki junni pan MSU gi headquarter da hand grenade langchilam kiba lairabani mataw asigumna mailoi sing asibu aki tujunggi masak oiraklaba phawo paliba lenga sina tumina laithogli besi khwaide gi lebak thibani University asigi amati mahiroi khunai gi khanduna hairibi MSU headquarter asibu DM University campus tagi athubu matamda evict tawduna University asigi mangluraba academic atmosphere asi amuk na hongna semgatpiu haiduna DM University Students Association na paliba lenga asigi pungning singsinjari ngihak leitana sarang na bathokpa asina mahiroi khunai da piriba saitheng asi lenga na khangbiu illegals encroachment asibu athubada eviction tawbiu haina sirol duna makhatana phungdorakli atopa pawmadanamu rape case ta sienaba driver gi mayum miyamna thugaikre Madhya Pradesh ki manung sanma Bhopal school bus driver mana mangna thawriba bus atu tonglakibi supnatagi sei ohum makhai kakta ngairibi nursery tamlibi mahiroi ma bu rape tawkraba matung khoisawnaraba miyamna ngasi bus driver dugi mayum thugaikre hari amaramda police ki report matungna driver atuna nupi masa du rape tawkiba matamna nupi attendance amasu bus adura tongki adomena bus driver gi thawong adubu khambagi mota tumina yengduna lekhi thawdo asiga mari lainana police na rape case ta sienariba driver dugi mathakta IPC gi section 376 AB gi makhada case ama register tawkre loinana thawdo adubu khamdokpagi mota tumina yengduna lekhibi nupi attendance adugi mathakta su case ama register tawkre hari Panbe yabada nupi masa sina school dagi halakpa matamna maki mapi marul dukana gumba kharana hongdok pirakli haiba apokpi mamana khangki thawdo siga mari lainana victim gi mamana school adugi principal amadi oja nupi amada complaint takhi adubu makoi gi meke digi victim adugi mapi marul hongkhiba leiti haina kumnaki tungda angang aduna maki mapi marul du driver aduna hongbirakibani haibidigi khudakta driver adugi mathakta victim gi mama mapana case register tawkhibani hadi atopa pawmana truck trailer na nansinbagi thawdokta imung amagi miyoi sire lebak thiba thawdo amoina Punjab ta ngasi car amada tongduna lakhibi umngi miyoi loaded truck amagi trailer na nansinbagi thawdokta sikra hari
पुलिस की रिपोर्ट मतुंगिना थौदोसी पंजाब की बेहरम एरिया दा थोखिबनी फगवारा चंडीगढ़ फाउनरीब नेशनल हाईवे कार इमुंग मियोहुम तोंगदुना लाखिबनी मयोक्नब नकल की थौरखिब हेवी लोडेड ट्रक कंट्रोल ngमहौदबदगी ट्रक अदुगी ट्रेलरना कार अदुना ननसिनखिबदगी लेबक थिब थौदोर थोखिबनी थौदोर थोखरब मतुंग मनाक नकना लेरम मियोइसिंग खुदक संगसिंदुना तोंलखिब मियोइसिंग कन्नना बुगोनकी अदुमोइनमा कार दु तोंलखिब मतै मना ओमदि मखोगी मसानुपा लेकनब ngमदना थौदोक थोफमद खुदक लेखिदबनी थौदोसुगी मतंगना ट्रक ड्राइवर मेजर की मथक केस म लखलेसु हाइदि मकासा तरफ फोइन सनालेबा पॉक्सी दिगे तो मरुइबा पाउखरनमु मणिपुर लैंड रेवेन्यू टैक्स गुरुंग सले लमपुसिंग टैक्स थिनद्रे लमपुसिंग मतम sana टैक्स थेबिरगदि स्टेट की सेल थुंगी अवाब कोखनी मणिपुर मसा की रिसोर्स लैजदब स्टेट अमनी हाइना अखंगाई सिंगम सुम लेंगाक पाइरिबसिंगना यामना तोइना मसाना मसाबु सिथजरी स्टेट असगी लैंड रेवेन्यू टैक्स गुरुंग सत्तुना लैरिबा मसुम टैक्स निंगथिना खोंगोट पंगमद्रिबसिगी मतंगदि नोंम फावब लेंगाकना खन्नबगी ममी ताद्रे स्टेट अमगी सेटमिलोन हाइबसि मियामदगी खोंगटपा मखल मखा क्यागी टैक्स न ओहनबने यू योलगा फंगबा टैक्स अदु खक्तना स्टेट अमा नोंगाहनबा यारोय मदुदी मपांग ओइबि याबा टैक्स नि ख्वाइदगी हेन मथौ तारिबि स्टेट असगी सिंग मसुम तमदा लैरिबा लम सिंग असगी मापु सिंगदगी मतम साना टैक्स खुमगतपना ओइफम थुइ स्टेट असगी तंपाकी लम सिंग मसुम सिंगी मफम खरदना मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एकी मखादा लೈ हाइदुना अतै लम सिंग स्टेट लेंगा की मखादा हिल हाउस टैक्स कारगलै हाइरिबा मखल अनिमा असगी मखादा लैरिबा मिय अयामना लैंगाक मखल मतगी लमग मरी लैनबा टैक्स निंगथि नुवाइना थिदे सुमनतगी इनकम सर्टिफिकेट नत्रगना ओबीसी सर्टिफिकेट लौबा पामबसिंगना इंखोल मस्जिद अमगी टैक्स थिखिबगी से पुथोकपा नत्रगा इंखोल मस्जिद तुमा टैक्स थीरगा लौबियै पुनमसुगी मतकता मणिपुर लेंगा की ऑफिस पुनमक्सु रेवेन्यू डिपार्टमेंट दा टैक्स थीगदबने अदुब लेंगा की ऑफिस नि हाइदुना हेक साबा हौखिबदगी ngasi फाव टैक्स निंगथि नुवाइना थिनदे इलेक्ट्रिक थानबगिदी प्रीपेड मीटर हापतुना टैक्स खोमंगमे अदुबु लमगी टैक्स दी लैंगाक्तगी ngasi फाव लुपा सामा काबगी पाव लैते पाउसिन मखातना आई मतम अमददी मियामना लैनरिबा युम इंखोल अमसुम लौफम सिंगे टैक्स असि लैंगाक्त यामना निंगथिना करमी मसिगी मरुएबा मरमदी रेवेन्यू इंस्पेक्टर सिंग मसु मसिगी मखादा लैबा एम्प्लॉई कयाना युमथोंग खुदिंग संगदुना टैक्स खोंगटबगी थबक तौरमी हौजिक्ति युमथोंग खुदिंग संगदुना टैक्स खोंबगी थबक सुलेपख्रे पुना मसिगी मथक्ता लमसिंग अदुगी मापू मसिंग यामना थुलै हानदी अहल अमगी ममिंगदे इंखोल लैरमी हौजिंगना इंखोल अदु मसा मसु मयामगी ममिंगदा मसेट येनख्रे हाइरिबा मसेट येनखिबा लमसिंग अदु रेवेन्यू नत्रगना सेटलमेंट्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड तौदे लैखिद्रबा अहल अदुगी ममिंगदा अदुम थंबा मसुम हौजिकी मिरोल सिंग अदुना मखोई असेंगबा तंगदांगबा इंखोल मस खंगदे हाइदुना टैक्स थियु हाबि यादे असिगुम सयनबा फिबा मसि रेवेन्यू डिपार्टमेंटना मतम साना लोइशिलगा युम मसा मयामगी अपिकपा पॉइंट ओइरबसु पता पिफम थोपने पुनमा असे अमा फावबा तौखिद्रे लैंड रिकॉर्ड सिंग कम्प्यूटराइज तौरे हाइदुना डिपार्टमेंट दी मुक्तुना लैरे अदुगा फिल्डना लौमपु नत्रगना युमपु अदुगी इंखोल अदु कम्प्यूटराइज रिकॉर्ड दी यौरमद्रे असिगुम्बा अहोबा असोइबसिंग अदु फिल्ड टैक्स खोम सलिबा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंग अदुना कुपना येंगसिंदुना कमदौना सुमथोपा याबगी हाइबदु मतेंग पांगबिफम थोइ अमसुम लमसिंग अदुगी टैक्स नमदुना लौबुसु ngami हाइनसु पाउक्सना फुंदोरखली अतोप पाव मन उर्खुल की मापुम हाई स्कूल की ओजा मंगा लेबिगी मनुंगना मरीदि अमुक फाव महैरुइसिंगना मसक उखिद्रि उर्खुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा मापुम खुलद लैरिबा लैंगा की अमत ngairib स्कूल लोइरिबा मापुम हाई स्कूल दा ओजा मंगा लेबिगी मनुंगना मरीदि पोस्टिंग हेक पीबदगी ngasi फाव स्कूल लाखिदबना महैरुइसिंगना मसक उगे फंगद्रि हाइरि उपाय लेतेदुना खुलदुगी महैरुइसिंगी लुपना सिंदुना लानाय ओजा नेलगा महै तंबिरि मापुम खुलगी खुलाकपन हाई मापुम हाई स्कूल असी खुल असीदा लैबा अमत ngairib लेंगा की स्कूल नि सौराकना अंगांगा थारगा मियोइ लिसिंग अनिगा सौंगा हेना लैबा खुल असीदा लैरिबा हाई स्कूल असीदा कुमजा इंग्लिश सिंग अनिगा तरागा निपाना महिरोइ सौंगागा तरागा मापन लेरमखी मथंगी सैदा महिरोइ सनिगा खुमफुगा मंगा कुमजा इंग्लिश सिंग अनिगा कुंदा महिरोइ सनिगा कुंगा निथोइ कुमजा इंग्लिश सिंग अनिगा कुंगा मथोइदा महिरोइ सनिगा तरागा मथोइ अमसुम सलिबसै कुमजा इंग्लिश सिंग कुंगा निथोइ सिदना महिरोइ सामगा कुलोम खक्तमक लैरे
स्कूल असिगिदमक लैंगांगना ADC की मखादा ओजासिंग हापलगा लैरिबनि अदुबु ओजासिंग असिगी मनुंगदा अमा लैखिद्रे अमाना थबक्तगी पोथाखरे ओजा मरीना स्कूल फगदनसी मिशन की मखादा अतोप स्कूल यूटिलाइज तौखरे ओजा अनीना अतोपर ट्रांसफर तौखरे ओजा मंगा लेमहोबगी मनुंगदा मरीदी स्कूल नोमता लाखिद्रे ओजा अमख हौसी स्कूल असिदा पुबना ओजागी अवाटप लेहंदनाबा होनबदा लानाय ओजा नेक्लगा अंगांसिंग ताकपी तंबीबगी थबक तौरगा लैरि स्कूल कुमजा इंग्लिश कुनगमथुदी मेट्रिक थाब हौद अहानबद महिरोई तरागा मंगा एग्जाम थाबद महिरोई मरी फेल होरगा महिरोई तरागा मथुई पास तौखी चलिबसे इसिद महिरोई कुनगनिथुई मेट्रिक एग्जाम थाबद महिरोई कुनगनिथुई मक लोइना पास तौखी स्कूल स्कूल ओजासिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओजा गातनी अमरमदा मापम हाई स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी की कन्वीनर AS निंगसंगना अखोगी पाउमी की वरी सनबदा हाई स्कूल हाना महिरोई यामना मिंगसन स्कूल अमा ओइना मपुंग फाना सलाइरंबा अदो हौजु ओजा लेरक्तबना महिरोई सिंग लोइना तोक्नरगा स्कूल होंगनखिबनि सोहाइदि अतोपा पावमनमो इमरजेंसी मनुंगदा जेलदा फजिनखिबसिंगदा पेंशन पिरगनि कांग्रेस गवर्नमेंट इंग्लिश समपन हुंद्राग मंगागी जुन थाद इंडिया लाउथोखिबा इमरजेंसी मनुंगदा जेल फजन पुसिंदुना अवाना ताहनखिबा अहल ओइरबा लोकतंत्र सेनानी सिंगदा मणिपुर लेगाना ऑल एज पेंशन चीफ मिनिस्टर की हक्सेल के थेंबांग खुदोंसाबा फंगलगने हैना चीफ मिनिस्टर एन बेरेन थाजबा पिरकले हैदि लोकतंत्र सेनानी संघ मणिपुर की सेनानी मैस्नाम इबोतोंबी थौनाउजुम इबोतोन अमसुम उत्तर पूर्वांचल राज्य की प्रभारी कामेश्वर नुंगतुल चीफ मिनिस्टर बेरेन उनदुना इमरजेंसी मनुंग फजिन पुसिंदुना लाकनखिबा सेनानी सिंह मखोगी इमुंग मनुंग अवाना सिंह मरमदा कुपना वरी सनखी हैदि मखा सतरक फोइना पोंगनाफम पाउसीदिगे अतोपा पावमना सेक्रेटरीट पुलप सो लोनसिनबा यावना अकनबा खोंजंग संगसिलगने MSSA सेक्रेटरीट की एम्प्लॉयज संगसिलिबा 6 वर्क स्ट्राइक से गवर्नमेंट नाथैदुना मखाताना अदुमक तुमिना लैसिन तारबदि चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस ममांग वकत मिफम फम्बा मसुम सेक्रेटरीट ऑफिस पुलप सो लोनसिनबना सिंगबा अकनबा खोंजंग सिंग संगसिलगने हैदि ngasi new secretariat employees na thabak leptuna sathariba wakat mifam aduna Manipur Secretary Services Association की general secretary Sograpam Rabin hai secretariat की employees na sangshiliba 6 work strike si ngasi ga tharaga numit mapani sure employees na taliba demand si the government na pungning sangbiram labadi ngasi sathariba 6 work strike si satharam da bayai haukiba August 13 da MSSA na post mapan gi oina charter of demand yawa memorandum ama chief secretary de pisinki demand sing asi khanabidrabadi September 5 gi 6 work strike sathaba horaga ne habo wakum tamki chief secretary gi maikai gi positive oiba pakhum amata laktabadagi tangai phadana khongjang asi changsilakpani employees na taliba demand mapan asimak pidaba yadi haina government pressure tawbanate kadai phobo piba yai natragna yadi haibasi khananabagi tanja amata government na piraktaba maramna khongjang asi changsilakpani magna hai government ki transfer ki policy program da MSSA na ayat palaiti adubo secretariat ki staff maraktagi mapalamna transfer torakpa asidi haksina lawi transfer asi rule gi makhado tawba oiramlabadi afabo oigedabani madunatana rule gi wangwada kadarsu pundaba mafam amada transfer tawba si government na khantapiyu Rabina hai makatana government na adumak tumina laisinba tarabadi 6 work strike sangsilibani haiduna employees sing na tumina laithokloi Executive Committee na kumna khanaduna Chief Secretary office mamangna wakat mipam phamba Secretariat office pulap solun simna singba akan ba khongjang sangsilakani habasi government ki mafamna mangjongna khanganjari haina sumangna makhataki Atian ba topa pawamna mo landslide na pung khara Imphal Ziri lambi fauna ba ngamludre National Highway Kuntragatar Imphal Ziri lambi gi sarukta के सिनम विलेज अमसुम टी लाइजंग विलेज की मरक्ता लैंडस्लाइड थोपदगी नेशनल हाईवे सी पुंखरा लंबी फाउनरुद्रे हाइदि लैंडस्लाइड अदुना मरम ओइरगा लंबी थातखिबदगी नकलानि मक्ता लानाय पैसेंजर अमसुम पोचै पुबा गाड़ी कया पन्दुना लैबा उखि तुंगदा लंबी असि सेमबगी थबक तौरिबा गणपति कंपनी की कांगबुना एस्कावेटर सिजनरगा अमोन अकाइसिंग लाथोलबा मतुंग मौक्सागुम अमुक हना लंबी फाउनबा ngamखि के सिनम विलेज की चीफ पाउलेट किबगेना पॉक्सीएसिगा Pauksi isi fungdurak pada NH 37 ki saruk kilometer kuntraga ni kilometer kuntraga teret ki matik esi phiwam yamna phatre panbaya badi Ganpati company ne area sida double lane upgradation tauna ba singkak pagi thabak suri bani sohadi
Loishalakpoina naharolgi thaudang pausidigi topa paukrana quality yaudaba PTM sum AK gi sling supply tawkibaga mari lainana officer ohungi mathakta inquiry tawnaba thokiba order high court na quas tawkre Manipur Police Department gi oina English singani ga taraga humdoi digi na taraga marida quality yaudaba leather belt PTM sum AK rifles ki mari sling supply tawramaga mari lainana scenery bo official sing the action lawnaba tongan tongan government ko order sing high court of Manipur gi justice MB Muralines ki bench na set aside tawduna government ki order du hokiba August 13 ta quas tawkre hauji taruk suba IRB pangaida commandant oina thabak tawriba Mutum Kumarjit MPS na petitioner oiduna state of Manipur represents by Chief Secretary DP Government of Manipur Under Secretary DP Government of Manipur Director General of Manipur amasum Director Vigilance and Anti-Corruption Department ki mathakta English singaniga kunga mathugi August manga da High Court of Manipur da tharakiba red petition English singaniga taraga taraki November mapanna Chief Secretary DP na thokiba order English singaniga taraga nipan gi October taraga mapanna Under Secretary Finance PIC na issue tawba notice ko loina na English singaniga taraga mapan gi November 13 Under Secretary DP Government of Manipur na Vigilance and Anti-Corruption Department da issue tawba impugnate order singasi quas tawbinaba player ga loina na file torakhibani hari tentang na thamjaramge aduga hujukoi na de myam pau sumatang selu sinjarage masum myam puna anau babdat ngaminasi and thank you